Mizoram Today channel clear to ten the vine che bay ule kong in he channel hi lo subscribe pa min lo clear section turin ka so ma che Rebecca Saimoy na voice sari paruk na atan thisen ape mizo me chezinga thisen petamber Rebecca Saimoy ma kur chuan min khan Bangalore a voice sari paruk nan thisen apele ta ma kur hian kumsang kha zakwa somko pariat October thla atang khan thisen hi apetana Shrisel na thatak nein nimin thleng khan ala pechun zom ta zel ani atlang puin kum khata voili apethin eng emo awanga ahun taka pek theilo ero aum ve fo thisen voice sari panga apek nu khan National Integrate Forum of Artists and Activists NIFAA te chuan Golden Arm Award an lo hlan to a ma kuri rual hian RC ro khum mission veng le rem ro ta awen chang thu electric veng depo he choi moi na hi hlan an ni a an ni pani hian voice ret pathum ve ve an peto ani ma kuri chuan choi moi na phut le be se ya thisen hi pe kan ni lo dam lo thisen mo te tan kan theile kan nei hluber kan hlan ve ani ati a thisen pe khi ami zawa awayem me in a Christian kan ti ani ti in a soizui bok NIFAA 10 anjir chian danin ma kur hi North East India a me chezinga thisen petamber ani nge India rampuma hian zirchian na mumal tak a hriat ani ri lo awangin enge adin munchi hriat ani lo na a apetam pol chu ani nge rin ma kuri chuan he choi moi na hi lu ka ti a kangai sang em ani mun rang ranga thisen pethin zong ten phurna thar an lo nei zel theinan ka hlane ti ina choi moi na don chung chang a soi thisen pe khi mi hrisel thapa ngai tan chuan thil ho tak angin angai theya mani lama har satna athlen lem do boka ma se dong tu tan chuan soi fiang ina om lo khopin a hlu in aro pui thung si thisen ipe khan midang nun na I chan thei ti pomla chumi wanga I thil thati le I hlimna khatu man an ruk sak ngai lo che